...24. dani hrvatskog filma održat će se od 23. do 26. travnja, a o novostima koje festival u novoj organizaciji donosi, razgovarali smo s direktoricom festivala Zdenkom Gold. Noviteti koji su na ovogodišnjem 24. izdanju Dana hrvatskog filma su, pa recimo, ajmo krenuti od nekakvih najbazičnijih, a to je da smo preselili festival u centar grada, znači nije više u Studentskom centru, već je u zagrebačkim kinima Kino Europa i Kino Tuškanac, da smo smanjili znatno trajanje samog festivala, znači festival traje samo 4 dana ili ono što svi mi Hrvati volimo, produljeni vikend, znači od četvrtka do nedjelje. Pooštrila se je selekcija u smislu da postoji jedan selektor, a ne više neko selekcijsko tijelo od više članova koje je postojalo prethodnih godina. Samim time što festival kraće traje, jednostavno se morala i filmska selekcija, odnosno službena selekcija festivala smanjiti, jednostavno sažet. Između gotovo 300 filmova prijavljenih na natječaj, za službeni dio festivala odabrana su 73 filma kratkog i srednjeg metra, koji su u Hrvatskoj realizirani u protekloj godini, a prikazat će se 19 igranih, 11 animiranih, 8 eksperimentalnih, 15 dokumentaraca i 20 namjenskih naslova. Selektor 24. dana hrvatskog filma je Željko Luketić, on je ujedno i umjetnički direktor festivala, što znači da ne potpisuje samo službenu selekciju festivala, već i prateće filmske programe, okrugle stolove, razne prezentacije koje smo pripremili, pa i djelomično edukativni program koji imamo ove godine na danima hrvatskog filma. Što se tiče glavne selekcije, znači ostale su uglavnom sve vodeće kategorije, a to su animirani film, dokumentarni film, igrani film i eksperimentalni film, a kategoriju namjenskog filma koja je bila do ove godine u stvari u dvije zasebne kategorije, a to su reklamni spot i glazbeni spot, smo saželi u jednu kategoriju, znači samo namjenski film. Svaka selekcija je na neki način nezahvalna, zato jer uvijek neko izvisi, da tako kažem, i uvijek ima nezadovoljnika. Uvijek kad se radi neki izbor, naravno da tu bude ljudi koji su sretni što su ušli u taj izbor i onih koji nisu baš sretni jer se nisu našli u tim odabranima. Tako da ja se nadam da će naša filmski kolege shvatiti poruku koju šaljemo sa ovim novim izborom Dana hrvatskog filma i svim promjenama koje smo uveli i da će biti uz nas. Ono što se od početka Dana hrvatskog filma nije promijenilo je slobodni ulaz na sve festivalske projekcije, kao i mogućnost pregledavanja filmova koji nisu prošli ove godine bitno oštriju selekciju. Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedne posebne dodatke. Dani hrvatskog filma su nam pred vratima, stoga smo se uputili u njihovom smjeru. 24. po redu, neki će reći kao da su krenuli od nule s obzirom na brojne promjene koje su se ove godine dogodile, no da ne žurimo unaprijed, prvo pozdravimo goste. S nama večeras u studiju su Petar Krelja, redatelj, ali i filmski kritičar. Dobro večer, dobrodošli. S nama je i Dijana Nenadić, također filmska kritičarka, ali i predsjednica Vijeća Dana hrvatskog filma. Dobro večer. Dobrodošli. Te Željko Luketić, umjetnički direktor Dana. Dobro večer i vama. Dobro večer. Evo za početak, dakle, malo ćemo ostati u društvu
Fulgozija. Naime, upravo su naši gledatelji imali priliku pogledati jedan njegov gotovo zaboravljen film, međutim vi ga niste zaboravili. Nisam ga zaboravio, nisu ga zaboravili niti Dani hrvatskog filma koji će ove godine u svom popratnom programu imati baš retrospektivu radova Nikše Fulgozija i to vrlo malo poznatih radova iz 50. i 60. godina. Nikša Fulgozij bio je zapravo jedan vrlo cijenjen filmaš na sceni samoj među filmašima, ali čini se da nikako nije uspio izaći iz tog okvira osobe koja je jako cijenjena na sceni, ali zapravo javnost za nju baš i ne zna. Jedna od želja upravo naših je bilo da upoznamo ljude sa radom tog zaista posebnog dokumentarista, feljtonista, filmaša, režisera. Čak je bio i scenarista za stripove. Dakle, radi se o jednoj autorskoj osobitosti koja je vrlo rijetko viđena na ovim prostorima, ali ono što je isto posebno za njega da je i neobično malo informacija o njegovom radu. Dakle, ovaj film koji smo upravo vidjeli, 100 ljepotica na dan, dio je njegovih feljtonskih dokumentaraca koji su rađeni od 69. pa do njegovog kraja djelovanja na Hrvatskoj televiziji, tada na televiziji Zagreb. On je tamo došao 69. godine i bio je sve negdje do kraja 70-ih, kada je snimio svoju poznatu seriju o seksualnom odgoju Ljubavni jadi Pepeka Gumbasa i Marijete Bubul, koja je zapravo bila prava mala senzacija jer u tadašnje vrijeme se bavila seksualnim odgojom na način koji zapravo je čak i prema današnjim standardima vrlo liberalan i progresivan. Što se tiče upravo ovog filma koji smo vidjeli, iz njega ste mogli vidjeti upravo ono što su osobitosti Nikše Fulgozija, a to su njegovi vrlo detaljni komentari, čovjek je bio vrlo načitan i prepuno je sve metafora, referenciji i usporedbi, plus izvjesna satira unutra, baš po sistemu montaže. Kad sam gledao prvi put te radove, učinio mi se njegov montažni slijed nekad sličan onome što su znali raditi Monty Pythoni na BBC-u, samo što to, čini mi se, mi nismo znali baš u to vrijeme iskoristiti i prepoznati. To je tako standardno kod nas. Da li si ja možda mogao kratko ubaciti, naime, baš u vezi Dana hrvatskog filma, da se sjetimo da je Ivo Škrabalo, veliki povjesničar hrvatskog filma, mislim bio utemeljitelj, da je to bilo jedno vrijeme entuzijazma, groznice, tako rekuć, zaista se živjelo taj festival, da bi na neki način, mislim, nešto kasnije počeo polako tonuti, tako sam imao osjećaj, pa se ponekad čovjek pitao da li se to uopće hoće održati ili se neće održati, a evo sada, kad sam pogledao godišnji sadržaj, koliko je nabujao i čega sve nema, onda sam zapravo, mislim, rekao, ajde, hvala Bogu, Dani hrvatskog filma su se ponovo vratili. Baš ste spomenuli Škrabala, ja bi se isto tako sjetio Škrabala jer je Škrabalo, malo je poznato, ponekad bio i glumac, a bio je glumac baš kod Nikše Fulgozija u jednom od njegovih edukativnih filmova, dakle gdje u filmu o sigurnosti u vožnji on tumači seljaka koji vozi zaprežna kola na cesti i smeta drugim vozačima. Hoću reći da je taj neki emancipatorski moment koji je bio kod Fulgozija zapravo bio kasnije. Jedni od rijetkih podataka koji uopće postoje o Fulgoziju je zapravo napisao Ivo Škrabalo. Hoćemo li taj film moći pogledati na danima? Hoćemo. Dijana, dakle, cijela ta reforma Dana hrvatskog filma u stvari počela još prošle godine, negdje u vrijeme prošlogodišnjih dana. Dugo se čekalo, pogotovo kritičari, evo sad kad gledam unazad tekstove koji, na kraju krajeva ja sam neke od njih pisao, cijelo vrijeme je baš se željelo upravo ovo što se ove godine. Da, zapravo mi smo 20 godina pisali tekstove koji su imali naslove tipa kinematografija
odnosno filmovi koji traže kinematografiju i u tom stilu. U međuvremenu smo dobili kinematografiju, ali smo gotovo izgubili dane. Ja se ne bi sad osvrtala na to kako je bilo i šta je bilo. Naime, mi smo htjeli osigurati budućnost danima jer smatramo da moraju imati budućnost. Mislimo da je važan festival, mislimo da je važno da se na jednom mjestu prikaže najbolje iz hrvatske produkcije koja je također nabujala i naravno taj festival više ne može imati isti profil koji je imao u vrijeme kad ga je Škrabalo pokretao. I treće, ono što je najvažnije, da se ne izgubi most između recentne produkcije, odnosno sadašnjosti naše i prošlosti, da se sa respektom i sa dostojanstveno razgovara o pionirima kinematografije, o veteranima kinematografije, o zaslužnima. Ja mislim da je to u ovom novom programu jako dobro pokriveno. I nagradama koje se dodjeljuju, programe vezanima uz laureate, u popratne programe. Tako da i da će festival pokazati ono što možda nije bilo do sada toliko u fokusu, neke rubne stvari koje mogu biti jako zanimljivo i izazvati ljude da se vrate u što većem broju u kino. Pa evo, možda sad prije nego što krenemo još malo o toj samoj reformi i što ste sve promijenili. Međutim, evo vas bih pitao sad, pripremajući se za emisiju, prisjetio sam se barem 2 izdanja prošlih dana kada je bilo upravo između i oko vaših filmova su se lomila koplja oko selekcije da ili ne. Ajde sad malo zaboravite poziciju kritičara, nego u poziciju autora. Malo o tim emocijama. Dakle, čovjek snimi film, da sve od sebe u njega i onda se nekom ne svidi i kako se to To je folklor na neki način svakoga toga festivala. Mislim, jako se često zna dogoditi nepravda. Jer kriteriji su varijabilni. Mislim, pitanje je naravno i sastava samoga žirija, da li tu postoji kompetencija ili ne. Puno je tih faktora. No, međutim, bilo je filmova koji nisu ušli moji, i ja se nisam baš pretjerano uzbuđivao jer imam mnogo razloga da se ne razbuđujem. Pošto moja filmografija iznosi 265 filmova, mislim šta to znači 2 ili 3 filma koja se nisu pokazala na danima. No međutim, opet još jedan put ponavljam, jako me raduje da će zapravo, mislim, taj festival možda od ovoga izdanja, mislim, zaživjeti punim životom. Nadam se i želim. Ja bih se baš nadovezao na vas. Upravo, po mom mišljenju, je znak velikih autora da nikad nemaju problema sa time da li im film negdje ulazi ili ne ulazi. To je zapravo, to su pravila igre. Naprosto vi onog časa kad završite film, kad on dođe u neki svoj javni život, on je otvoren na procjene, on je otvoren za selekcije, on je otvoren za nagrade. To je naprosto život filma takav i autori, baš po mom iskustvu, jer sam zapravo na danima bio od prvog izdanja pa nadalje, uvijek su najveći autori imali najmanje problema s time. Da li im je ušao film ne ili nije. Stvar je naprosto da dobar film će doći do svoje publike, a samo bi malo dao kontekst dana. Dani su nastali 1992. godine, u godini u kojoj nije bilo Pula film festivala i tada im je funkcija bila prikazati da je hrvatska kinematografija preživjela, da postoji proizvodnja, da se sve događa. Odmakom 90-ih pojavom Motovuna ta se funkcija zapravo promijenila jer Motovun je iza sebe povukao cijeli taj bum na festivalskoj sceni. Mi zapravo danas prema statistici HAVC-a imamo u Hrvatskoj, dakle na 4 milijuna stanovnika, 55 filmskih festivala koji su diverzificirani po apsolutno jako puno kriterija, od filmskih rodova do vrlo specifičnih tipa festival glazbenog dokumentarnog filma, recimo, dotle to ide vrlo usko. I ono što su dani trebali napraviti i što mislim da će se sada dogoditi je da naprosto se vrate iz 1992. u 2015. i da ono što prema našem konceptu sada rade, a to je da uvažavaju okolinu u kojoj postoje drugi festivali. Oni nisu konkurencija niti jednom od naših velikih festivala, niti Zagreb Doksu, niti Zagreb Film Festivalu. To su zapravo komplementarni festivali. Dani su uz Pulu jedini nacionalni festival u Hrvatskoj i njihova je zapravo zadaća da
u komplementarnosti sa drugim festivalima da tu neku potpunu sliku koja se događa. Naravno, budući da su sada pravila drugačija i da zapravo festivali koštaju i da je to cijeli jedan pogon i ne rade se više gerilski kao što su se nekada radili, oni i programski, i sadržajno, i po trajanju ovise o tome koliko zaista ima sredstava za to. Dakle, koliko je država, koliko je kulturna politika spremna izdvojiti za prezentaciju vlastite filmske scene. Ja mislim zapravo da čak i u novom konceptu dana, gdje je selekcija zaista nešto uža i oni traju jedan dan kraće, dakle 4 dana, se zaista može vidjeti što se događa u filmu u Hrvatskoj unazad zadnjih godine dana, ali naravno mi smo uzeli u obzir to da publika Dana hrvatskog filma nije publika koja dolazi nijotkuda, koja dolazi nekakvim autobusima samo na dane i onda odlazi i nestaje sa slikom filmske scene. To je ista publika koja dolazi na Zagreb Docs, na Anima Fest, na 25 FPS. To su dakle ljudi koji prate film, ljudi koji su neke filmove već vidjeli i jedan od kriterija koje smo mi ove godine uveli je zapravo da nagrađujemo filmaše koji nama daju povjerenje i da svoj film prvi puta prikažu na danima hrvatskog filma. Svidjelo se to nama ili ne, to je danas naprosto pravilo filmskih festivala i često puta do sada dani su bili nešto što se čuva za kraj. Dakle, vi uzmete svoj film, pustite ga na 4-5 festivala, možda na Pulu, možda još negdje, pustite ga na televiziji i onda ga uredno preporučenom poštom pošaljete na dane i očekujete da se prikaže. Dakle, ja mislim da je to zaista sjajno, ali uz današnje sve platforme koje postoje, dakle uz YouTube, uz IPTV, uz ogromne festivale koji postoje, mislim da bi dani zapravo jedini način da vrate publiku i da postanu ono što su nekoć bili je zapravo da naprave ovo desažni program. I još bi se samo osvrnuo na jednu stvar. Jedna od stvari u selekciji koje smo pazili ove godine, zapravo na što sam ja stavljao naglasak, su zapravo mladi filmaši, njihove nove ideje, autori s akademije, zatim autori koji rade u kinoklubovima, autori koji se bave filmom bilo profesijski, bilo neprofesijski. Zašto? Zato što želim da se sa danima dogodi ono što se dogodilo i 1992. i 1993. kada su oni bili upravo odgovorni za ono što se tada zvalo novi hrvatski film. Upravo su dani hrvatskog filma otkrili neka danas važna imena. Dakle, i Hrvoje Hribar i Vinko Brešan su svi imali svoje prve festivalske korake upravo na danima. Evo, možda da ostanemo malo još na području širem festivalske scene, formalnim ili neformalnim razgovorima. Često puta smo upravo o tome razgovarali, koliko su opravdano toliko veliko tržište festivalsko ili ne. Pa to je stvarno tema za ozbiljan razgovor, za jedan ozbiljan okrugli stol. Mislim da će nešto od toga se dogoditi upravo na ovogodišnjim danima jer je to nužno. Naime, nikad nismo zapravo sjeli i svi razgovarali to šta nama treba od tih festivala i zapravo koji festivali su nužni i treba ih podupirati iz javne blagajne, a koji su privatni ili zapravo nisu festivali nego revije i trebalo bi ih tako i tretirati. Ili ih integrirati u neke sustave već prikazivačke ili ne znam programske i tako dalje. Dani su na neki način bili i ugroženi pojavom tih novih festivala. Prvo su izguravani iz svojih termina. Počelo se u veljači pa je bio ožujak, sad je travanj. Ok, to će se sad vjerojatno i stabilizirati. Drugo, premijeni naslovi išli su na o tome je Željko već govorio, tako da ljudi više nisu bili toliko motivirani, osobito ako su dobili neku nagradu. I zapravo nekako se stvorila atmosfera kao što će nama sad ti dani, kad imamo na svim festivalima mogućnost prikazivanja filmova. Međutim, ti isti ljudi onda kad im se ne uvrsti film jer imaju višestruke uloge, onda polude i onda se pokaže zapravo da su im dani jako važni. Zato što se tamo dodjeljuju nagrade. Nagrade se dodjeljuju za najbolje filmove i svako želi u tome participirati. To je jedna stvar. A što se tiče festivalske scene, da se vratim na vaše pitanje, mislim da bi zapravo pravi početak bio da netko napravi statistiku, da ozbiljno istraži što se prikazuje, koliko se prikazuje, kako se prikazuje,
koji je profil festivala, kakvu publiku ima, kakve reference ima, kritičke i tako dalje, i da je to jedan početak za ozbiljan razgovor. Ja bih tu još dodao i koliko, recimo, gostiju dovede. Tako je, također. I sve ostalo. Samo malo ovaj fini, mirni tok dijalogiziranja, mislim, jednom upadisom, a ipak je blagodat što više nema zabranjivanja filmova, kao što je nekada bilo. Dakle, ta muka je nestala, ali bilo bi zapravo, mislim, jako važno i dobro kada bi praktički, mislim, i takav festival mogao i u ovom vremenu, mislim, da donese neke radove koji bi uzburkale stvari. Ne da bude nekakva nirvana i mirnoća, nego jednostavno, mislim, da budu sada na jedan drugi način postavljeni eksplozivno i, da tako kažem, pokretački. Upravo to i želimo, zapravo tom i selekcijom i popratnim programima zapravo želimo da dani postanu neki faktor o kojemu se priča, da se tu vide neki filmovi, i zapravo iz ovogodišnjeg popratnog programa dobar dio filmova su filmovi koje niste mogli vidjeti. Imamo čak i posebnu selekciju koja se zove Ideološki bunker, gdje su filmovi koji su bili ne izrijekom zabranjeni ili, kako se to već kod nas radilo, nisu imali dozvolu za prikazivanje i slično. Dakle, pokušali smo i pokušavat ćemo zapravo i dalje u toj koncepciji upravo iz povijesti hrvatskog filma vaditi naslove, vaditi imena koja mogu biti opet relevantna danas, a koja upravo nekom svojom slobodom, hrabrošću i sličnim pristupom mogu inspirirati i ove nove filmaše. Isto tako mogu reći i za konkurenciju ove godine da je tu bilo zaista sjajnih radova, odličnih naslova. Ono što me veseli i čega je zapravo Fulgozi već spomenut na početku, Rodonačelnika, to su ti hibridni žanrovi koji se događaju danas, i upravo zbog toga smo čak i ove godine odustali od klasične konkurencije koja se tiče filmskih rodova, nego smo ih složili tematski po zajedničkim temama. Dakle, ogledaju se međusobno i eksperimentalni film i dokumentarni film i igrani film. Dakle, ne želimo više raditi te male geto projekcije sa sat i pol nečega, pa onda ljudi kažu ja ne volim eksperimentalu, pa ja to ne bih gledao. Dakle, želimo ih uvjeriti da je treba gledati i takve stvari. I ono što ćemo zaista svakako davati prostora na festivalu su upravo ove stvari o kojima je gospodin Hrelja spomenuo, a to je da su to da je to netko ko pomiče neke stvari, da to nisu pristupi koji su možda ponovljeni, koji su možda tehnički sjajni, ali želim reći da želimo nagraditi hrabrost, želimo nagraditi filmaše koji su slobodni, koji žele eksperimentirati i koji zapravo čine tu neku svoju slobodu, što na koncu zapravo doprinosi cijeloj toj sceni. Sad sam se prisjetio, dakle, jedna od bitna stvari koja se promijenila, to je još jednom se promijenilo mjesto održavanja, dakle, Kino Europa i Kino Tuškanac, ili tako? Kino Europa, Kino Tuškanac, da. Dakle, intervjuirajući organizatore 25 FPS, oni su recimo zauzeli stav da se žele boriti, da se Kino SC jednostavno ne nestane. Mislim, dani su do ove godine bili tamo, ZFF i tamo krenuo, 25 FPS se zadržao. Da, je postojala ikada opcija ili se uopće razmišljalo o tome da dani ostanu barem dijelom u SC-u? U SC-u. Zapravo ovako, što se tiče 25 FPS, ja potpuno razumijem njihovu želju da ostanu tamo i da to kino na neki način unaprijede, poboljšaju. Njima odgovarate veliki ekran. Njima odgovara ta velika dvorana i ono što njima ne odgovara to je dekor koji možda ima Kino Europa. To doista ne ide uz eksperimentalni film jer je to takva dvorana. Sa Tuškancem je recimo slično. Jednostavno ovu opciju Kina Europa i Kino Tuškanac ponudili su organizatori. Mi o tome nismo posebno raspravljali. Činilo nam se da je za festival bolje u kriznom trenutku, a kad dolazi nova organizacija, da se premjesti u centar grada, da ne bude dislociran, jer to je ipak malo dislociran prostor, studentski centar, i da se na tom mjestu koje je bilo zamišljeno kao mjesto okupljanja, druženja, ne samo gledanja filma, nego i komunikacije o filmu i o bilo čemu drugom, da to bude centar grada.
I to je bila ideja spašavanja Kina Europa. Oni su to prepoznali i mi smo, računajući naravno i na sve druge elemente koji su bili u njihovoj ponudi, a bili su prilično realni, čak i preskromni kada su u pitanju financije, prihvatili cijeli taj paket. Jedino smo raspravljali o kategoriji namjenskog filma, odnosno videospota, i odlučili da se te dvije kategorije spoje u prilaznom razdoblju, da se vidi da li će to funkcionirati na festivalu, jer su prigovori na tu kategoriju, odnosno na selekciju i općenito scena više nije takva da može nuditi dobre filmove. Onda se išlo na taj prijelazni rok. Ja bih samo dao kontekst ovome, evo sekundu, ispričavam se. Dakle, radilo se o javnom natječaju prošle godine na kojem je vijeće DHF-a raspisalo javni natječaj i tvrtka Spiritus Movens, koja je privatna produkcijska kuća, je zapravo dobila mandat rađenja dana, a sa strane organizatora mogu odmah reći da su zapravo suvremeni tehnički uvjeti prikazivanja, dakle u većini slučajeva se to danas radi o DCP i digitalnim formatima, zapravo bili daleko opremljeniji sa strane gledatelja i sa strane organizatora koji dolazi u kino. Koliko god ja recimo volim Studentski centar kao jedan kompleks sa strašno zanimljivom poviješću koji nudi zaista sve na jednome mjestu. To je dvorana od 1000 mjesta i u kojem čak i kad imate hit film to izgleda poluprazno. Tako da, a s treće strane potpuno razumijem kolegice sa 25 FPS-a i to je zaista baš u njihovom stilu da idu kontra struje i u tome ih svakako podržavam. I on će reći i tako jedno da je projekcijska kabina Studentskog centra jedna može prihvatiti u isto vrijeme sve projektore koji se vrše. Ono što sam vas htio pitati je... Ja imam još nešto samo autonomno da kažem, pa onda pitajte. Ja gledam sve filmove u Kino Europa. Ili skoro sve. Ušlo mi je u naviku tamo da idem zbog toga što u stvari mislim ovo jedino mjesto, ili ne samo jedino, ima još na nekoliko strana, ali mislim tamo je zapravo postalo žarište kinematografije ove reproduktivne. Mislim i tamo stvarno gospodin Matić je mislim napravio pravo čudo po mom sudu, da su gotovo sve projekcije za nas inovantne, da imamo kontakte mislim sa kontinentima, sa cijelom Europom. Dakle, nešto što djeluje pomalo kao čudo. Mislim, zato tako gorljivo govorim o tome, jer mislim, sebičan sam jer zapravo na taj način zadovoljavam svoje osobne potrebe. A vjerujem da i mnogi drugi, jer sa ta dva kina, jedno minijaturno, komorno i drugo veliko i sposobno zapravo mislim da apsorbira puno veći broj publike. Ja primjećujem zapravo da se iz dana u dan tamo sve više pojavi ljudi koji se nisu pojavljivali i postalo je središte tog dijela kinematografije u gradu. Jednu stvar nismo samo rekli, a mislim da je bitna. Kino Studentskog centra nije digitalizirano kino i to je veliki problem jer danas svi očekuju da će se filmovi prikazivati u digitaliziranom kinu. I 25 FPS ima budžet za to i oni naručuju ekipu iz inozemstva koja dolazi sa opremom i postavlja opremu tamo za njihove potrebe. Da se to ove godine slučajno išlo na Studentski centar, vjerojatno festivala ne bi bilo. Jer njihov budžet je 40% manji od onog koji su oni očekivali i koji je bio apsolutno realan. A dajte nam malo usporediti. Dakle, vaši filmovi su igrali u nekadašnjoj kinoteci i u SC-u i u Kino Europa. Jeste li imali ponekad osjećaj, možda ukoliko bi to ipak bio neki od filma ili od vaših kolega, da je to prvenstveno film možda namijenjen televiziji, da pati zato što je odnosno koliko pati što je prikazano u kinu? Pa ne znam, mislim, opet se nekako osjećam zbunjeno pokraj tolikih filmova koje sam napravio, i igranih, i dokumentarnih, i obrazovnih. Mogao bih danima vrtiti svoje filmove, mislim, da se ne iscrpe. Tako da, očito da su zapravo, mislim, neki filmovi isključivo za televiziju. Opet, s druge strane, mislim, pokazuje se da se mogu, mislim, prikazati i u tako elitnom prostoru kao što je Kino Europa.
Dakle, ne vidim u tome, mislim, da je nešto, da je za nekakav fah to i to, nego jednostavno mislim ako nešto ima života u sebi, ako zapravo mislim ovo je nešto što je bilo, čak ako hoćete, mislim, čisti televizijski proizvod, a u sebi nosi potencijale, to također može prerasti, mislim, za jednu Kino Evropu. Tako da sam u tom smislu dosta liberalan i otvoren, a mislim, ne bi bilo loše kada bi se zapravo, mislim, možda još koja dvorana tipa Europa u Zagrebu, mislim, proradila da ima konkurencije. Da tu bude, mislim, ta živost, taj vitalitet. Ali sretni smo, mnogo smo sretni da zaista imamo i to. Nisam vas u stvari uopće pitao one osnovne informacije koje novinari, obično dobri novinari na početku postave. Ja sam to evo sad za sredinu ili pred kraj. Dakle, koliko prijavljenih filmova, kako je izgledao taj proces selekcije? Sami ste selektirali u svim kategorijama. Dakle, zanimljivo kraj zime i proljeće, zanimljivo proljeće. Interijeri, jel? Da, točno. Dakle, bilo je prijavljeno na natječaj, javni poziv je bilo prijavljeno 280 naslova, 283 recimo. U glavnu selekciju ušlo je 73 filma plus još 6 filmova koje smo od ove godine uveli posebnu projekciju koja je izvan konkurencija, zove se Fokus. Fokusira se upravo na malo drugačije filmove, na filmove koje vrijedi pogledati, a koji možda zbog nekog od razloga nisu ušli u selekciju. Moram reći da ova brojka od 280 naslova zapravo izvuče impresivno, ali kada se svede u žargone pravilnika festivala, uobičajenih festivalskih pravila, onda zapravo vidite da je to nešto manji broj. Govorim dakle o tome da su, kao što se prije radilo na danima, ljudi očito nisu možda bili informirani da se promijenila priča oko toga i postoje neki običaj koji se i prije događa, a to je da produkcijske kuće prijavljuju svoje cjelogodišnje sadržaje, da zapravo uzmu 7-8 filmova, zapakiraju ih i pošalju i to zapravo nije način na koji bi neki festival radio, jer ja sam siguran da svatko prije nego što pošalje na neki festival promisli da li je ovaj film koji mene najbolje reprezentira, da li je to film koji moju kuću prikazuje u najboljem svjetlu i da li je to nešto s čime ja na tom i tom festivalu imam najveće šanse. Tako da su u tim kategorijama dolazili čak i, to je neka boljka isto, vrlo simpatična, netočni podaci producenata. Netko prijavi film 2 puta za redom na prošlogodišnje dane, na ovogodišnje dane, pa zatim filmovi koji možda imaju krive podatke o godini produkcije i slično. Dakle, to su stvari koje automatski umanjuju broj filmova koji se tu pojavljuje. A što se tiče samog procesa selekcije, moram reći da sam se trudio koristiti slijepu metodu, a to je gledati filmove bez ikakvih podataka o producentima, redateljima i slično i izabirati ih zaista upravo prema samome filmu, a ne prema tome tko ga je radio i tko je u ekipi. I sjećam se, davno je to bilo vjerojatno i malo komično izrečeno na jednim starim danima, da je jedan naš filmaš kazao da na dane trebaju ući samo zaslužni. Htio sam se jako kloniti tog nečega da budem impresioniran biografijom, producentskom kućom, nego da me zaista samo impresioniraju filmovi. S druge strane, htio sam da i mladi redatelji i neprofesijski zapravo filmaši imaju jednake šanse da dođu u tu selekciju. U selekciji je glavni kriterij zaista bio kvaliteta. Ono što je možda malo uzburkalo medije i neke producente je zaista taj moment u kojem su neke laganu i zaista malu prednost dobivali filmovi koji su možda premijerni. I to je zapravo bilo to. Mogu reći da sam sa selekcijom jako zadovoljan, da su filmovi vrlo, vrlo različiti i da u cijelom tom procesu i ono sa čime smo izašli van kao prvi press release i kad smo uopće završili taj proces je bio da zaista mislimo da je prošlo vrijeme, to smo se već na početku razgovora spominjali, da je prošlo vrijeme u kojima će se netko ljutiti. Jer zaista ja mislim da u ovoj državi za svaki film koji je u određenim kriterijima
profesionalnog ili neprofesijskog standarda, ali koji ima neku vrijednost, zaista može naći put do svog festivala. Sad je samo pitanje da li producent želi imati 10 takvih festivala ili 1 ili 2. Isto tako mi je drago i da se ovo dogodilo jer pokazuje zapravo da je ljudima stalo do Dana hrvatskog filma, da žele ući u tu selekciju i koliko god je taj festival bio, recimo to tako, neka usputna stanica do drugih većih, pokazalo se po tim reakcijama da je ljudima stalo i to me strašno veseli i zaista pozivam ljudi da dođu na Dane hrvatskog filma i vide neke nove i neke zbilja jako dobre filmove. Odlično. Nepravda bi bila zapravo, mislim, ako se ne kaže, fundamentalna važnost kina Tuškanac. Tamo se naravno prezentiraju, mislim, kinematografije male, ovakve, onakve, velike, mislim, stvarno po jednom dosta zanimljivom kriteriju. A osim toga, to je ustanova koja je gotovo radionica velika. Unutra se tiskaju dragocjene knjige. Ja ne znam koliko je od Dijana više zna, mislim, koliko je do sada tog izašlo i koliko će izaći. Mislim, rijetko se zapravo apostrofira ta činjenica, mislim, a praktički, mislim, bez zastoja frcuje knjige, mislim, neprekidno i čovjek mora imati dosta veliku kondiciju da sve to hvata i brzo čita. Da, to sad nema veze sa danima hrvatskog filma. Da, baš kad ste rekli gdje je ta sljedeća dvorana koja je doživjela takav procvat kao Kino Europa, zaista mislim da je to Kino Tuškanac i to je bio jedan od kriterija po kojima smo se mi vodili da zapravo dodatni program našeg festivala stavimo u Kino Tuškanac, jer on sad je zaista isto ono što je Europa, jedan izuzetno ugodan prostor u kojega dolaze ljudi koje zanima film, u kojima nema slučajnih turista, u kojima vi možete i kupiti knjigu, pročitati knjigu, družiti se sa ljudima koji slično misle. Gradite scenu, naravno. Točno. Festival nije samo projekcija. Festival je zapravo društveni događaj. A Kino Tuškanac ima, moram sam, neću govoriti pro domu suva, ali jedan prostor koji nama u početku nije pasao, ali oni će ga sad iskoristiti jako dobro upravo za prikazivanje namjenskog filma. Znači, jedan dio programa i to natjecateljskog programa prikazivat će se u Hollywoodu. Sad se zove Hollywood. Točno. To je bivši Hemingway. Dakle, radi se o svojevrsnom eksperimentu. Dijana je to spomenula već na početku, od najomraženijih kategorija u zadnjih 23 godine dana su bili namjenski filmovi, posebno dio koji se ticao glazbenih spotova. Htjeli smo zapravo, budući da to je sada zaista jedna kategorija, jer u oba slučaja su to naručeni filmovi. Jedan promovira nekakav proizvod, drugi promovira glazbu izvođača ili diskografsku kuću. Dakle, to zaista jesu namjenski filmovi. Ono što smo htjeli napraviti mali eksperiment sa glazbenim spotovima, da ih smjestimo u prostor gdje glazba prirodnije diše zapravo, da ljudi ne sjede u kinu i gledaju projekcije spotova, nego da budu u klubu, to je taj prostor iznad Kina Tuškanac, Hollywood se zove, u kojima će oni zapravo u nekom prostoru gdje inače je glazba glasna, gdje ljudi druže se, piju, možda netko čak odluči i zaplesati. To bi nama bilo izuzetno drago. To bi volio vidjeti, da se na danima pleše za vrijeme projekcija. To bi me podsjetilo da je Kino Auguste Sarec svojevremeno imalo mali stol na koji si mogao donijeti svoje jelo i piće. Da, to je bilo sjajno. Evo ga, pri kraju smo emisije. Još samo za kraj bi vas zamolio kao scenarista filma tko je taj Nikša Fulgozi, dakle redatelja Danka Volarića, film koji ćemo upravo nakon posljednjih dodataka moći pogledati. Najavite nam ga. Dakle, tko je taj Nikša Fulgozi je zapravo bio pokušaj da otkrijemo, kao što ime kaže, tko je taj Nikša Fulgozi, kojega smo draga kolegica Nataša Kalinić-Ahačić i ja zapravo sasvim slučajno kad sam ja dolazio istraživati u arhiv HTV-a zapravo za tekst za Filmonaut, je meni Nataša koja poznaje arhiv uzduž i poprijeko i koja je jedna od užasno vrijednih ljudi koja zaista zna sve i zna sva imena, zna točno gdje stoji koja traka u arhivu. Bila neprocjenjiva pomoć i pokazala mi sve te materijale. Dakle, tekst se pojavio, mi smo naprosto sjeli i vidjeli
tu zaista ima toliko puno materijala da se od toga napravi dokumentarac i krenuli smo ga raditi zapravo sa jednom sasvim drugačijom premisom, a to je da ne radimo biografski dokumentarac o Nikši Fulgoziju, nego da pitanja koja je on postavljao u svojim filmovima, dakle pitanja seksualnosti, pitanja ženskih prava, pitanja recimo manjina, slično, je da ih postavimo istim ljudima koje je on postavljao u svojim filmovima, ali ne identičnim, dakle, nego on je recimo jako volio ispitivati školarice i djecu što misle o ovome, što misle o onome. Mi smo uzeli onda današnje školarice i djecu. On je razgovarao sa nekakvim tipičnim predstavnicima tadašnjeg establishmenta, psihijatrima, slično. Onda smo mi pozvali isto tako ljude. Zvuči zanimljivo. I naprosto, evo, recimo, konkretno za temu seksualnog odgoja, pozvali smo u studio ljude iz udruge koja je bila protiv seksualnog odgoja, zatim ljude koji su bili za. Stavili smo ih u jedan zatvoren prostor, pustili nekoliko epizoda Fulgozije i naprosto snimali reakcije. I reakcije su bile zapravo potpuno neočekivane. Neću sada odati o čemu se radi, ali zapravo i kroz to smo protkali, dakle, tu neku priču o Fulgoziju, za koju ja zaista moram reći i eto malo pohvaliti naš katalog ovogodišnji Dana hrvatskog filma. Tu će biti prvi puta objavljena filmografija najcjelovitija koju smo našli od Fulgozija, a to je zapravo da se time tek počinje. I ja se zapravo nadam da to je nešto u planu, možda ne bi trebao govoriti kolegica Ahačić i ja pripremamo zapravo slične radove koje bi se bavili baš nekim manje poznatim imenima iz povijesti hrvatske televizije i tadašnje televizije Zagreb. Volimo kada se govori o nama. Gospodine Krabalo, živjet će vaši dani hrvatskog filma. Eto ga, odličan zaključak. Želim vam puno uspjeha u tom projektu. Svakako, naravno, da dani hrvatskog filma prođu u što boljem ozračju. A vama, dragi gledatelji, želim što bolju projekciju. Dakle, ostanite, ne mijenjajte program, ostanite uz treći program i pogledajte tko je taj Nikša Fulgozij. Doviđenja.